Runmawi TV clear tu te chibaivek ule vanal chwangi kania Chanchinthar ilongai thlang u amasain chanchin langsar zwalte Bairabi changa sai rang rail kong thara chu voin khan Prime Minister Narendra Modi an honga sai rang station achangin aizo le Delhi Inkara service tour Rajdhani Express baka Mizoram Express aizo Juguwahati le Kolkata Inkara service tour te availiam ngal Nepal Interim Sarkara Prime Minister Thar Sushila Karki chuan CNN News 18 in akom na India chian kaniti in ain soya Banaras Hindu University ya MA Political Science azirawangin India ne na ain anin laichin na chu athukle ni in asoy ZMCNH in Best Practices VRDL Award of Excellence loman adong tuna chanchin kim changsokin Bairabi changa sai rang rail kong thar chu voin khan Prime Minister Narendra Modi an ahonga sai rang station achangin aizo le Delhi Inkara service tour Rajdhani Express baka Mizoram Express aizo le changa Guwahati le Kolkata Inkara service tour te availiam ngal Mizoram rail kong thar ahon rol hian Prime Minister hian cheng vaibel chezanga sen na tura ruaman aizol tlak lama aizol bypass road siam na turle cheng vaibel chezani somni paruk senga tho tura ruaman mual khanga LPG bottling plant siam na tur baka cheng vaibel chesom sari sen na tura ruaman longlai re siha inkar tuipui ferry chimtuipui luya leido turte cheng vaibel chesom di le panga sen na tura ruaman thenzo le selsuk inkar kong siam turte cheng vaibel se somthum le pahni sen na tur ro man ser chief district ka khanko na changa rongu ra hun kong siam tur le cheng vaibel se som pahni sen na tur ro man tui kwala Khelo India multipurpose indoor hall sak tur lungphum te aphuma PMJVK scheme changa cheng vaibel se somthum le pathum senga sak kortha Mami district ka residential school le cheng vaibel se somni le pali senga sak Eclavia model residential school EMRS tlang nuamte ahongbok ani Roman lokang chuan Prime Minister hian aizol lamwala hun mang turnima se khom danin azir lawa wangin lengpuya changin hun a manga hemirwal hian aizol lamwala Railway Minister Ashwini Vaishnaw hova hun man anibok Prime Minister Narendra Modi hian November ni somni le pakwa sang ni som paliya Bairabi achanga sai rang rail kong siam tur lungphum alophum to a voin September ni som pathum sang ni somni panga a cheng vaibel che sang riat somsari pakhat senga siam zo tak Bairabi achanga sai rang rail kong thar chu Prime Minister Narendra Modi bokin ahong ta ani Prime Minister chuan aizol ronlut taloma ila mindu sakzia ka muwa kalom le atia lalnu ro puilia ni le pasal tha khwang cheraten ram mangai tura minzir tirna te rilruwa a oma India ramin maso na kong azo na a Mizoramin hunpoi mo tak achang ti lo langin aizol chu India Railway mepa alang ta a alungphum phum tu kani theile ahong tu kani the hi kalom le ani ati Bairabi changa sai rang rail kong sial chu a hau tak ti Prime Minister chuan soin kan engineer le na thok tu te in pek na ro pui tak awanga hlotling thei chawani ati a sai ranga changa Delhi rail kong thar hi in kalpona ani satlia lo kongtin renga masona thar lo thleng tur nukpui ania sumdong te lo nei tu te le zirlai ten answer le dona shisel na lama po kanchangai pui hle ang sector sang kongpui energy sport le adangte po in ma ason pui don atibok Narendra Modi chuan kan sarkar nuwa marchak bialtan mason na kan thok nem to hle a kan la thok zel don atia Northeast India le Southeast Asia hi Mizoram kaltlanga thunzom kan tuma Act East Policy nuaya kaladan multi modal transit transport project le sai rang chu mongbu chwa rail kong mangin Northeast Economic Corridor Bay of Bengal kaltlangin Asia chimchak ramte kan thunzom don ani atibok Bairabi changa sai rang rail kong thar honna aizol lamwala hun man pui tu Union Railway Minister pu Ashwini Vaishnaw an refrigerated cargo rail in sai rang athen ve tur thu apuanga tunkar chungin cargo rail in sai rang athen tur thu apuang bok Union Railway Minister chuan cargo rail ten sai rang an thleng tur chuan sumdona konga danglamna athen don ti asoya thilphurman atlomin aron thlengma to dona thilman atlom pha don atia Mizoram changa thlaile theilamchi te ol samzoka thonchwa ani theina turin refrigerated cargo rail po alolu dona in thlaile theite ramdanga shalna kong ain hongdon atibok sai rang thlenga Relo lut ta awangin khwaljin po anpun ngei tur thu Railway Minister chuan soin homestay alar zwal chawanga
na tho turpo apung don ati ani Union Railway Minister chuan he project hi a ulsam lo hle ti soin leiver somli le panga le leilian somnga le panga zeta oma leiban sang ber phei chu Delhiya Qutub Minar ai po in asang zok ati a heihan Prime Minister Narendra Modi kai chhuai sarkarin marchak bial anu chon mai lo zia atar lang chiang ni in a soibok Chief Minister Pulaldu Omapo in vo in hi Mizoram ta na ni chinchia thlak le shat reng to tur ani thu asoya agal sang ni somni le pathuma he rel kong siam laya van duaina to kanun na chan ta te an shat reng thu le an chung te an tor pui thu soin kha chiat na thleng kha apoi kan la tibang theilawani ati Bairabi changa sai rang rail project a hlotlin theina tura theitop chwa tu te zongjong lom thu ashila alung phum phum tu Prime Minister Narendra Modi ngei po in Mizoram kala ahong le chu lom ati thu Chief Minister chuan asoya heihan Mizoram le marchak bialta na Prime Minister in pek na apholang ni in asoi Railways Minister Pu Ashwini Vaishnaw po he rail kong apuitlin theina tura theitop chwa pui reng tu ani thu Pulaldu Oma chuan soin lom thu ashila tlang rama rail kong leiver le leilon tam tak omna sial hi thilol samani lova na thoro pui bik atlinga ni ti in he na ro pui tak thok tu Railway Board engineer le worker te an swanom hle ani atibok puanto chin angin Bairabi changa sai rang rail kong hi kilometer somnga le pakhat point pathum paria ta thuini in station panga Bairabi hortoki kon pui mol khang le sai rang te a oma sai rang rail station chu square meter sangruk zathum somsari pani azau ni in chhong thum ani leiver somli le pariat omin leiver thuiber kilometer khat point pathum pasari a thui ania leiver somli le pariat thui zong belkhom kilometer som pani point pariat panga ania herel kong thar kilometer somnga le pakhata thuya hian za somni le panga chu leiver ani leiver te hi lirhing laka po him tura duan anni thu railway lam chuan an soi lei za somli le pani a oma asang ber chu number 144 kurung roma leido chuni in meter za som palia sang ani Dampabial by-election lo tura MNF candidate Dr. Arlal Thanglianan vo in Congress phai le nga hun mangin MUPVC le party shwai tu tenen anin kom Dr. Arlal Thangliana chuan ZPM sarkarin ram shwai har an ti le an shwai boinoi mai hi a kati pui hle ti in ton shat la nei manglo deuh vekin ram an shwaya angaina an shelo hi a viawani ati a Dampabia la atlingani chuan sarkar khalngil konga changkaina neve tura ai ngai thu soin Dampabial mason na turpo in tho thei neve tura po ai ngai thu soi by election candidate ni chu angai to ngai lo ani thu Dr. Arlal Thangliana chuan soin kum engemaw chen politics ka to chunga ka swang to ngai lo thilani ati a Dampabial tu MLA chatuan rampanta pulalrin tuanga sailo ma chopte chunjom tur tam ta ka thu soin a chunjom tu ni thei turin bial mi puite vote adil ani MPCC Vice President Congress Party MLA nei chun ni bok pusingun lian chungan vo in khan zemabok lungbial veng tlo in Congress zom thar te alom luta kumsang khajakwa somriat pariata Congress Party azoma changin aladang lom lo ni a soin Congress thuthlunga ke chu ka ngetani ati Pusingun lian chunga chuan Prime Minister Arun Kaldonawanga kanbong sajor thuruk tura inti te hi azenghet deilo thlaka adoi zep thlaka ti a mizo te chuan bong sa kan ei china kan ni na ang hian kan langam turani ati Mizoram sarkar chungchang soin pusingun lian chunga chuan an lo chatlo zia kan che chhomek zel ti in abikin kan chalai le khathiam te hian an chatlo zia an hu chhota zelani ati a Mizorama kan sarkar shon to a kumni po tlinglova hetianga selna sat sarkar hi kanla nei ngai lo atibok pusingun lian chunga chuan mira theite lamchang chu pathian ani thu soin Congress Party hian mira theite lam a hoi chin ati a Congress policy chu mira theite thlengphak policy ni a soin central Dr. Manmohan Singh Prime Minister lain mihar sa jok ta ni za in hlona an duang chhuaka tuna chuan BJP sarkar hian ti top achak ema ati top ngam silova an strict ringot mai ani ati Congress Party chuan kan ti ang kan ti chu kan ti mai chin ti in kan ho tu te hi thu soi thiam tak ani kherlowang ma se mi tak tak thu soi mai lo an thu soya ding het tlat chin te hi tuna chuan zoramin kan ma mo le to ani atibok Ministry of Health and Family Welfare Nwaya Department of Health Research in Abuad Site Viral Research and Diagnostic Laboratory VRDL Conclave Sangni Somni Panga ZMC and Chin Best Practices VRDL Le Award of Excellence Longman Adong
New Delhi ni he huna hian Indian Councils of Medical Research ICMR bultuma VRDL cha thlirsak zinga VRDL ZMCNH chu silver category a India rampuma pangana ani phaka hello manhi Union Minister of Health and Family Welfare P Anupriya Patel chuan a hlana ni India rama VRDL za somrukle pali omekin VRDL ZMCNH hi changni somni pakhata din aniya Department of Microbiology ZMCNH in laboratory hi ein kolmek ani Nepal Interim Sarkar Prime Minister Thar Sushila Karki chuan CNN News 18 in akomna India chian kaniti in ain soya Banaras Hindu University MA Political Science azirawangin India nena ain laitsin chu athukle ni in asoye Kumsum sari pathuma upa Nepal Meiche Chief Justice Masabel hi Nepal Meiche Prime Minister Masabel Anita Boka apasal po BHUwa Azir Puichin Bok ani awangin India le Nepal inkar in laitsin na chatak siam tu ani ngei beise tu an chanem hle Sushila Karki hian India ram Prime Minister Modi hi alo fakfo to a Modi hian Karki hi excult langin lompuina thu athon ngala Nepal ram remna le muan na ba ka mason na turin du sakna hlan bok Chief Justice ani lain Karki hi aro rel na digle Sen awangin alar lea e rukna ado konga sarkar official tepo adim lawa Nepal mi puite nga isan ahlo hlebok mi declarein omni in shat ahlo a Nepal Supreme Court a April ni som pathum sang ni som paruk atchanga July ni som sang ni som paruk thlengkhan Chief Justice thachang dol tu ni in heminu hian June ni sari sang ni som pasari thleng Chief Justice ani zui ani Khatizong Chanchinthar kan point he tetsu ani